Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Joint Action Committee kalapan bana ya karai ban pelong da ka jengeki ka baklembo por ne ka indefinite strike ban khangla de ki trok kit cement kit klenka na lumshnong sha Assam ka ban sedang na do ka arpu arterik uyayong hatuber taknyang East Jantia Hills District ya ka ne karai ka JAC ka bakanthop ya ka Jantia Hills Truck Owners Association ka Meghalaya Commercial Truck and Driver Association, bad ka All Jantia Cement and Clinker Transporter Association, kalashim ha ka jingelang, ka balalong ha ka khatnyo terik uyayong ha pramer. Ka JAC da ka way kasur kalaray ban pelong ya ka jingaki ka ba klembu por, halor ka jing bampatyaw ki karkhana penmi kendo bilat, ya ka dor baikit baiba, ka ba ka JAC kaladawa khatsan spa tingka shiton. Halor kate ka baikit baiba u chairman uba biang shwa shilla ulaong baka JAC kala deb ban IT da ka shithi shaki karkhana penmi khendo bilat badan ha East Jantia Hills District bad kala deb ru ban penken mau yaki Henry na kalyang kite ki cement factory kimshim lapatyaw ya ka ne ka dor bad ka JAC kambanse ban pelong da ka indefinite strike ban khangla dia baro ki kali kit cement kit klenka kat ba kim patla ban pediang ya ka ne ka dor kani ka jing khang kali kan long tang ki kali ki balut na lumshnong sha Assam kumtala kerpat ki try truck ban yami pat ba ha ka te kasi bad kerpat ru ya ki pat ba bakin ai ka jing kershan ya ka jing dawa jong ka JAC Dewa, ni kubleo, pejbak umur ulang yang mereka, mereka si Jantia kau kan ni kalian kesen JAC, Joint Action Committee, wah Jantia Health Truck Owner Association, Commercial Truck and Driver Association, plus driver owner, truck owner, waga cement all cement clinker transportation. Ida senyi ni kesen ni penai ni diau cedian wa em gawi ni ga isu ko pemii ya kini ke kamkit tambah apa ri Jantia na Meghalaya yang teknik ko bor ko pechat upat ba ubun ulang borok wa em kini ke state of kena kamtam ni tu ki perlo ki wan lagi celagu per em gerai ko rai na em isu ko pemii kini ki meeting ko man sedian ini de benta ko kini ka wa chamjing ini ko por ke kamkit tambah kamtam ke dor ke mor da rai de wi rai wa kini arpo atrik kini arpo atrik ubnai wa san ubnai wa so arajar arpo san I da chim isin to ni rai ko khang ti na kamka tunja strike ya gitu kiri kiwalai na ni gitu kiri jokit simen jokit lingkar kumpoi bedek tanya lum senong sa Assam sa bar Meghalaya leba ele ongam tu em kubiga chiti em kubiga isu kuwada chim de pompoi kelen sodong kamta bi factory ku em te lum senong kim em respond ki kai itu chiti wa demand ini gedor to uyo il kamnu to uyo gedor bahara kam khasan spa ka chito tahado ne I kepor bo ikil tekku diko bo iki heti por kam chito reply ka kam chi artia dam em le gi tele the reminder ki the reminder ilum em respond ka kadang de ida chimbe ji garai sindon gi por to khang srok ni ya gidu kri ku kit mar ne te factory yo lama po lum senong lena terakhir tertentu. Dan kayu ong dengan kur gilok kijang. Na pak kini ke kubur pak kini masih corok state Meghalaya yang am so dong keluar. Wa kini ku jo imbenta kini ke kam keri kam motor kit ke ba wa usnya pa pi krek lang ha kini ke strategi ke dauman kini ke arba atrik na goso arajar arboson ithau le kam jo pemani il ke por debo be hei tai ha to ber tak nyang kam chok yo be ga da JAC korim ko chok chna hi por le IDM ko isu ko pemi ko win ko isu do government jo promi government ka do wa nyo ki ik daga piloting go biang ka man ni ta le liang ga apo state Meghalaya im thode kam tam gi dilar ko ta siman dai shalong chilo kalam tu mo
kim bit methodi ke pung igni ke jing kwa yang jing di mana dui gini ke ket not po lom stong ter ku po chi asam le ba ichia me ke dor ko company kate ya pe ka ngai igi we ki wan bo factory wan sen factory ki muki ambai kamai kang spak meriang yang ka man ujo chnia bam no sa kon pendat ke yung kesam ne kam kit kam ba le kam tam ne kam trok ichia mi yak tu dor wa kat woman kat ngaji wa praspak tengah siton bagi praspak san fa tengah siton every day spak tadi himbai ka ketika mon ketika bor hakiki helik bot di mana tu pun hai bai gari himjo snyawi ketika bot chimbi garai sindon be khang sura be sindon boleh cibo dia tu ketika strike ke peman dari JC bak jumut ini menswagan ke bai gari mut Kota po Meghalaya lepas dari yang government. Adeno lepas dari yang government, ini company dah change yang kudam yang kiwarok sepo asam. Change ini dah ha asam yo kuli kebai dari karoman karangai. Ini dah change nak kudam ni mak hatu. Hijing itu moga Meghalaya mutato dari yang government. Pendam no igi yagani kudam no po Meghalaya lain no jasam. Karena ini tidak umat ikam kinong kitkam yung JC desong berkat desong meeting boleh pembaik terkejut lebih besar boleh kerelam. Dacim garai wa ku fix no yagrit hajing itu untuk kit gabak nalom senang asam. Simen kongkar. Hijing itu simen wan gua to apa Meghalaya mut kiri to man lailo iki kam jo depan to man do kat yagi kiri gua lai da lo senong sapo asa kan buyo itu gerit ko di mani si khasan swa chiton new strike to man kadang lai ba hejo por gantu iki trigeri wa isim kia yami mulai por kenang wa yogi wele yini jinga ibem akmado ga next dia majan nagi trigeri le kursia thu bagi wa lariyo egeni ba gari man ka jingjok ye ikitre ri le ikitre snong tre thau hejing to ogini company dite ni ikulai chigo driver owner and driver association ti ni snok ti lang nam ta kani ka shim rajung ka JC mengidan batalang kani ka nong gedi pa manta ka nilai don kani ka JC thamai ti nikit bok ruyang ru bagi parolok parajor jingiru kin kit khai kani ka kor bang khia basion bagi nikit ka ba nga mar jong ni chentia sha sang ti ni aware bagi nya one snok ti lang kamtam ki try kali kunjur ki driver kini dan bentalang kan ke straight bangi ini dan bentalang kan ke artery bikin kit khialan bali kini kadi khia ka shon jong pai ba jong but nila hi nilai ut anam la kanu si ku ba ban lai we nei longilam oswa jong di ikarpat si sin bakin yashim kani kalen ko senjang bangin job khmat da banta kamai ka chi yaki ni kibri unri kibri khasi ukhoi war ulangam ulangam chentia leboro khajang kani ka bridge